Ebusuafo mumientie Kwaku Kristo emra ayasemo oso pese obusa Faustina Fosu se wose Daddy Lumba ensupa no na wo ho a wo ya ne ba kofi ayie no se avu bi wase ana asese ade obaye ne ho nhwehwe animu oso obetonsuo mumienkwa eni enkotie Kwaku Kristo eja waso ese Faustina Fosu so no enya sam ketoa aya Kriska o I don't know. Yes. It don't support you, mammy. I was just a happily. I don't know how much I'm one man. I'm the program only had the illegal wife. And I'm almost sorry, I would do my was just a one them. And I'm all quite remember illegally. Maybe I'm with the first nigga to go about the visitors visa and one bear connection. Now they were me. I'm a dear than see me. Anyway,
business na mo ye no enye musika jimi fo bi na 30 no de sika be shin yansani bi ani ho a obama mo di san kwasi asem ye twa nsu aka store me twa sika mo mo de koche are you mad abusuafo ene na Kwaku Kristo ne kotie ne bae no ose maame Faustina jimi fo kire sei Kwaku Kristo kura wa fra me lo aka kire me la sa me le wo maame na me di na tam no fa mbo na echa me di maame atam sa so maame onimu nyansa abra kofi ewu ye no lumba nsuo na ni ho ada no akosave bi wo ayie na se na nipa foforo nsuo na akosave ye ena de wanya kwan so beton lumba nsuo Kwaku Kristo so apaso ka kire Faustina se so ton nsuo ni wi a o make sure so o ton nsuo no ama na sa ama na nya emfaso a odi bedidie emo ma ena ni mosan bia e o media so se ekwam de no debi antisa sa ba suja egu ne so ama kire se ono ano ote ho a ne kra ne wura be ho ne ho ayako Fausti anu advert kakra na akoya ye no advert na akoya oni check mo koya no Kwaku Kristo so ma kire se tim legal wife for mo so ma anti aban mu yo sa so akoya lumba nsupa ho advert kire se oyo ma mbofo o ye kakape na ahya busua ne nto na okeka wo mu nyasa sa na tim legal wife for ne pa kire o mo se wo ye efie bonsam nyasa efie bonsam wa na wudi ofie na nya o mo kuma ofie no wo so okutia wo mu ento mo mpini o so akoye lumba nsupa no pa advert de debida omuni umienu mu bewu ba ku bewu e wo media so mo de o ma no ebe chese mo de be so power ma what wa ore ebe ho ensan say o mo so wanya de pa so wa ye advert ayo lumba nsupa no kofi wu ya no ko save bi wase debi o mo se debi o wan save bi satam nyina na sa nsupa no ne wo ho ada no anka nkire odoblo ni mo se o mo fa x to busu panini so mo fa nso ni bi ngu kem se de ebe ya o be save no ayie na se ama enkofo ahu adwuma no se eiii ekoso na enei wakwakoji nsuo no se wo bo ho dawuro wo beton sana timliga wife for niko omusu tori a pepo anu di fiomodi kwanu tum emaye wish bia e wo media so ensa so bia no obey contribution ama wo Faustina Fosu amani hunu fried rice Fausti fried rice amani hunu edo da ho a obeka se mi hu yanka so na akachi o musi di etwu o musu no kura ne se wote media yi so ena check ababeka se onua ba akoso abempama oni DJ manche e frazen enkramrantie ahini o mo twempere mu odin chese enkramrantie ahini ebu u sister akoso abempama obabere wanya 60 something years ono baba 60 sai lumba no se 62 se lumba so de di akoso abempama echi yes sir obabere wanu nam 60 something mo so check so akofa mrantie ahini eno obu ni tugumu ni nyina echi no da so de check achi ohu abufuo nyina ni o asem ni nyina ni fapem enie se check gu akoso abempama animase so wani emrantie na eda mrantie ahini no na eda wo so nna koye kana na onna ko gina akotwa advert o mo so mo ntwema na ntwema achana aya critical timliga wife for Debbie da